Kubor nakaslem jong unongsan Hima. Pagkadi kata, kalau tengah lesi, nomor mengingi keren persya eka Bamsap, iti petition minister yang ada Ardent, ulaban prinsesya banga Bamsap, uday prinsesya, nga keluar banyak sukino, ngilingin pak jer keteng, ngilang syong bagajur ke Bamsap Meghalaya, ngitip, nomor mengingi keren Bamsap si Bamsap imak katenrak timat. Kalau tengah misalnya dengan prinsesya, balangin prinsesya, balangin pak jer keteng deh, ngisongi pak Ailad yang ke boys of the people party, bahkan sensyari ke Meghalaya, ngin saya di kita Bamsap baru. Pak Lada nilap bau deputy chief minister Bamsap Ngin nama. Apa yang kau itu apa nama? Kau kipai dari OPE lagi ni kisni. Kita stang banten talk yang kita MLA jong ke BPO kikran clean politics kat bahaya kata MLA scheme kepada hak beliau kat bah kepada sorkar ai sipola kim juai tinggi kim ko aban ye bon ting to ya lek solok tai utama bon to kikken ye kata MLA scheme jugi ni leken lokal tala bo nanti bantu kit kuat ya gaji penentang di MLA scheme dengan orang betah na siap satu kena sekali wah menurut Hindi mangi, di balik tentu ay